Shubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Executive Member ke KHADC uba Shembor Lang Renja ula pentip bagi MDC ke VPP kilalet banyak kendo ya ulat ke jela banterwa ya ke kerteng uba Matthew Kenneth Makdo udukhat ke Voice of the People Party nari boy banlong UMDC Shuse ha KHADC habaya keren mat unong san hima hadien beladap banyak kendo ya ulat ke jela uba Shembor Lang udaya tu bagi MDC ke VPP kipoi khat rungot bandet ya kendo ya ulat ke jela ban ai kublai yu hadian bakaseng VPP klayo ban senchar marway ya ke KHADC udan jingkerman ba ulat ke jela on menjer ya ke kerteng uba makdo kumban chupen kan mau uba Matthew Kenneth Makdo udi ukertong ka VPP na nongpo constituency henry uklempoi syakathong ha kan ke election MDC namar kipat ba akila Punjab ya ka kong rona khemdek na kaseng NPP Perkara minta piwan gubernur ke isu bakti lagi ya penduduk gubernur kejengwan keduk jungi yo gubernur dasni de hadian bagi la shimti ya ka isi keduk bagi shimti isi nyim shimla yo keduk gubernur nak ada ujung apa kepiak no de hadian minta kasni sukumen bagi keduk gubernur kum kadak keburom yu tingi wani keduk kum isi got mai nak benta ban ya keduk ai tak boleh yo gubernur ku state de kejengwan jungi kata si kelang tanam minta kata but kau pak kabenta ka bangiwan orang summit city ke jungi so gubernur ha ka bedai nominated misi ha kalian apa tinggal tawah kerteng ba Matthew Kenneth Makdo iba di dekat ide dekat dengan PPP bedai Rivoy district kan nomor baru ki MBC borok ki way point taski nak kan remote wage dan peding nomor kan ba kan cek ai jawab no gubernur nak kalian gubernur ulah IT ya ka city ni so commission secretary ujung oi nak kalian tu apa gubernur commission secretary ai bedai temu kami tempur ke MBC limit kami kata ke jumpa je sokan ngim tip mo ngim keren ai dan ni pendap lah kebentar kepada pendap pangin ya kata ka kebentar ai ke bara kan kita jikreman bo gubernur pun menjur ya kerteng tu ngai gubernur kejing stu kejing songkai kejing tren gubernur long bo sempang ba dengan ngai ba da ganti hi ke pendap kum kebentar ke bala produk ka di sisa ni ja tak jibil eb nang stateng ya kita eng tu ni kuda sibon